namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Yeah, of course, I'm the president. Doing a day king link of vele na event le amarul of course leave of course le stadium chile palawra vele. Yeah, and then I'm of course with that tela is sign free. Yeah. Sekahle manje ne sithi ayikhe enda part 4 yashona ku even previously ende video shona if ngase ibona video lenta vekela link on top comment yona ehlisa ikota ku summarize everything video le tanisho of course hinkwenu stock based on that video Ben Mayengani president of course arna event in 21 February kwale stadium ya cultural parade na makale endzaka loko of course asusweni ka the main event hinkwenu swivoneni however because I'm talking about 21 February no fika nhlawula nifika mention wala hi talent malungana kwalana as you can see kwalano ka video kari video kona of course yi posto hi vaka munghana lonene swo tala ta ikira swo afterwards a vet veka la video vele welcome to the love ay kusitsi ay so balamja leswi balamja ku ay eka mthondo lova London family kubuleli na Benny Mayengani itivita na president Mayengani ay vulavuleni na mi kona la ka ntirho lowu namuntlha mi titwe njhani ku va mi kha mi kota ku vulavula na kumbe ku vulavula na vayingiseri lava va ri koho laha vanhu lava va ri koho ku ta kungela loko hi kha hi kongoma ka 1 March ni titwe ta sungula xo ta vayingiseri va MLFM xitichi xa hina xitichi xa mina na khensa botpet ay na khensa kwaleni sibaba ni titwe ni ri wa nkateko ku va ni ve un'wanyani wa ku va ni ve xiphemu xa ntlangu lowu parade leyi na vanhu va te hi xitalo ni titwe ni ri wa nkateko ku va ni ve xiphemu xa ntlangu lowu wa nyamutlha president Mayengani wa vula se van'wani ve ri namuntlha mara laha ka posta hi n'wivoni ku endleka yini le ka sikunkulu hikokwalaho ka yini mi nga ri kona no le ka sikunkulu vakulukumba lava va ni komberini va ku president hi kombela munhu loyi a nga na crowd puller ha swi vona ku na event yin'wanyani a joni hi same day ta va ni ri ka event yin'wanyani hala midrand ya mahu se va ku a hi kombela ku hikuva swi va ku distance ya wehe ya joni na haleni i nge swi koti ku i compromise ku u ta hi nyanyula ntlangu wa ti-21 instead of to-1 se ni vone ku na mina swa ni favore ku ma swi tiva ku a ni munhu lowa wa ku vanhu va ta pfuka va ku Benny Mayengani a nga tangi aka event ya hina ni ku cheka ti-distance ni swi vona ku i opportunity ya mina na mina ni le benzini botpet mara ntsakisa hi ku swi va tirherile hi ku leswi va nge crowd puller hi mpela mi va vitaneni crowd a hi ri na vona laha hi swona na sweswi ha ri paradeni hi ta famba na meyara malachi hi parada a ku ri birthday ya vona hi va navelela siku ra vona ro velekiwa hi va ri hi hlonipha va ka mani makwami khensile swinene hlayisekani hi khensile ku va hi kota ku bula na n'wina ku dya ku henge ni khensile ayiki ni khensile munghana lonene vayingiseri va MLFM president Mayengani u mi rhandza ngopfu ni khensa ku kurisiwa se ni na 16 years ni ka ni dominata Xitsonga ni va na 23 years aka music industry na khensa a ni ta va mani handle ka n'wina na vaseketeri president Mayengani wa vulavula khatsa as you have heard the final part ku mhaka leyo leyi yona ka the previous video laha ni ka fika ni object ku ri ni vona swi nga make sense ku ri yi ku location liya ku ri Benny Mayengani of course a nga tindza ku va a na tigigi timbirhi le Phalaborwa la tlhava na yin'wana leyi ka swa olova le based on the distance mi nga ma hleketa mhaka leyi leswi a hi lwa leswona hi ngo tlhe calculate the distance even then ni kota ku ya mahlweni Yeah, sure. I'm sorry for that. And then distance okay, check out of course. Moving it's around 5 hours and 44 minutes drive as you can see. And very all group sigungo close to 4, even close to 4 hours. Like go see the drive. In that period. So go to see Benny Mayengani yena anga vulavula sweswi a swa ha ri easy no swilo leswi nga ta kanetiwa actually leswi nga ta kanetiwa it's
it's difficult ku swi nga kanetiwa. So hi leswi Ben Mayengani nga vula swona ku vona va marhula vona ku i na tigigi timbirhi ku ya hi sayiti ra vona. A mina ni vhete ni ti humesa ku hali mhaka ya tika ya tika mi swi vonisi ni ta video ya vu-4 so mi ta khometa n'wina mi hlamusela ku leswi vonisa ku yini hi ku vona ka n'wina. Ende lexi ni ta ku ma swi ta ku i ncixi endla ku mhaka leyi tika ngopfu i ku Ben Mayengani i tlhela a sitela a invite-iwa le ka the event ma vona mhaka leyi loko ku ri a nga invite-iwanga a swi ta hi olovela hi ku swi political related hence ka previous video ni te swi nge swi ri political related hi ku i tlhela a invite-iwa again ma vona mhaka leyi swo swi nga fika swi endla ku mhaka leyi kumeka se yi va kha yi tika so it's hard it's difficult ri mhaka leyi so a ri byi to teka yo yaleya reason yo swo ku i timhaka to na ti-events timbirhi hambileswi stili swi kanetaku stili na hi ku hi side ra mina loko ni kha ni languta the distance there a ri so ya un'wana a nga vutisa ku wa Ben Mayengani a nga alangi wanzi ke wa nga alanga guys mali i yin'we loko se ni yi langutini mhaka leswi swa ku mali i yin'we kumbe mali yin'we na ka event yaleyo of course ya ti-21 hence xi nga alangi mungameli i munhu a nga ka business very tani swi nga vuli swo i kume the same amount so lo swa fana hambi vo ni susa ka the main event a swi ndli ngopfu nchumu since I'm popular hi ku Ben Mayengani very popular hambi sweswi nga na rinyanja xikarhi but yeah i popular and stuff like that so very ma swi ku video leyi postiwe ka page ra Munghana FM yi suka ka Facebook se va n'wi katsela yena mu post leyi kha ti sheriwa ngopfungopfu ku liya yin'we ya yena ya performance ni vona yi kha yi sheriwa blind ma fa u vutisa ku se yi katseliwa yini Ben Mayengani yi katseliwa hi ku a nga n'wi katsi and stuff like that very ana event laha ku nga ri ya Munghana Lonene na ku ri ya Marula but ku twisisa ka mina Ben Mayengani is a businessman I think a nga ha performa still mina swi nge ni sure loko ni fika ni vona Ben Mayengani ka performa ka event ya Munghana Lonene ku la ntiyiso is in business munhu loyi a nga malini nga fika n'wi vona performa very swi ta trend but ku twisisa ka mina since he's a businessman a nga perform hi ku na loko hi kha hi cheka marito ya yena yo va nga n'wi katsi ka thaka ra vona ro la hi ti-awards ku va nga n'wi katsi ka leswi so hi ku twisisa ka mina a nga ha perform ko mavonelo ya mina so mara leyi yin'wana mhaka leya ya tika leya yin'wana liya a yi easy ku hi analyze hi to teka yalaha marito ya Ben Mayengani president yena ma nga va ku vuleni of course ku i susiwe hi timhaka to i na ti-events timbirhi and na yena i pfumeleli na swona ku a susiwa hi ku i na ti-events timbirhi ma vona mhaka leyiwa and then of course hi hetela hi Sam Free ya ku na mahungu ya kahle swinene about him ku na comment of course yi nga fika yi nghena from show drip kwalano a hi nghene ni vona ku endleka yini manjeni laha so of course very sure ni fuku indicate ku risimu ra Sam Free ra na solar le ka 1 million views so himpela loko hi cheka kwala na swona ku himpela ri ka 1 million views tani swi mi swi vona kwalano so risimu lero of course ri le ka 1 million ra ha ku fika because ra ha ku hundza ni 95 views as you can see kwalano so hi nga vula tani ku congratulations to Sam Free a ku ri lembe ra yena vo ma 2025 2023 na swi fikile ya i tirheni guys hi yin'wana best songs a ri favor risimu leri na swi hleketa va ri favor swinene risimu leri the reason ku vanhu va vona va tshama kha va ndla leswi that's why a va ri favor ngo risimu leri swo swi make sense why like in general a ri a massive hit and swandla un'wana swi va ha ri tlanga loko se va dyohini ku na section liya ni yi lavaka liya yi nga vuya yi trenda ngopfu na vhele ya hi leswo Sam Free a congratulate tirheli swinene na Gondi Boy a ku ri a great combo hi leswo loko ri amukeza swi ka banda kombela mi teka subscribe twana ngoma leyi lava ku yi humesa xilungu na setela they talk too much my baby just lost them the mouth va chope miseve yi chopa vena vine they talk too much just lost them the mouth